Korintoto ƒe agbalẽ 2:3. Ke nya siwo meŋlɔ na mi la, ɖe wodze abe míele mía ɖokui kafum enea? Alo ɖe wòhiã mi abe ame aɖewo ene be míatsɔ kafukafugbalẽwo vɛ na mi, alo míaxɔ kafukafugbalẽ le mia si mahã? Miawoe nye míaƒe agbalẽ si woŋlɔ ɖe míaƒe dziwo me, si amewo katã nya eye woxlẽnɛ. Amewo kpɔe be miezu agbalẽ si tso Kristo gbɔ to mía dzi, menye agbalẽ si woŋlɔ kple nuŋlɔtsi o, ke boŋ esi wotsɔ Mawu gbagbe la ƒe gbɔgbɔ ŋlɔe ɖe miaƒe dziwo me, ke menye ɖe nuŋlɔkpewo dzi o. Míele nya siawo gblɔm kple kakaɖedzi, elabena míeɖo ŋu ɖe Mawu ɖeka hɔ̃ la ko ŋu to Kristo dzi. Míawo la, ŋusẽ aɖeke mele mía si míate ŋu atsɔ awɔ nu siawo katã o, ke míaƒe ŋusẽ tso Mawu gbɔ. Mawue nye ame si na míedze be míanye nubabla yeye la ƒe gbeƒãɖelawo. Nubabla yeye sia to vovo sãa tso xoxoa si nye se siwo woŋlɔ la gbɔ. Ke yeyetɔ nye be míasubɔ Mawu le gbɔgbɔ me, elabena gbɔgbɔ lae gbɔ agbe ame, ke seawo ɖeɖe ko dzi wɔwɔ kplɔ ame yia ku me. Nubabla yeye la ƒe ŋutikɔkɔe. Enye nyateƒe be Mose xɔ se siwo woŋlɔ ɖe kpe dzi, siwo dzi mawɔmawɔ hea ku vɛ la, le ŋutikɔkɔe gã aɖe me. Eye esi wòtrɔ gbɔ va kple seawo la, keklẽ gã aɖe ƒo xlãe ale gbegbe be Israelviwo mete ŋu kpɔ eƒe ŋkume gɔ̃ o, gake ŋutikɔkɔe ma nu va yi xoxo. Ke azɔ la, ɖe míakpɔ mɔ na dzidzɔ kple ŋutikɔkɔe geɖewu le esime Mawu ƒe gbɔgbɔ subɔsubɔ la le amewo xɔm ɖe agbe le ŋkeke siawo me oa? Ne ŋutikɔkɔe geɖe ƒo xlã se siwo hea ku vɛ la, ekema ŋutikɔkɔe geɖe fũu ŋutɔe aƒo xlã nubabla yeye si Mawu wɔ, si kplɔ ame yia agbe mavɔ la me. Le nyateƒe me la, ŋutikɔkɔe ma si klẽ tso Mose ƒe ŋkume la, menye naneke ne woatsɔ asɔ kple esi ƒo xlã Mawu ƒe nubabla yeye la o. Eya ta ne nu xoxo si nu va yi la kpɔ ŋutikɔkɔe nenema la, ekema Mawu ƒe nubabla yeye si hea agbe mavɔ vɛ la ƒe ŋutikɔkɔe la mele gbɔgblɔ me o, elabena eya anɔ anyi ɖaa. Azɔ esi mɔkpɔkpɔ sia le mía si ŋuti la, dzika metsɔ mía ƒo o, eye míegblɔa nya la kple dzideƒo. Míawo ya la, míewɔna abe ale si Mose wɔ esi wòtsɔ nu tsyɔ mo be Israelviwo nagakpɔ nu si nu tsina ƒe nuwuwu o la ene. Va se ɖe egbeŋkekea dzi la, menye Mose ƒe mo ko wotsyɔ nue o, ke boŋ Israelviwo hã ƒe susuwo kple nugɔmesese dzie, elabena wogaɖoa dzi ɖe nubabla xoxoa ŋu, eye woxlẽnɛ ɖaa abe nu si ko me woƒe mɔkpɔkpɔ le ene. Evɔ wònye to Kristo dzixɔse me ko hafi woate ŋu adzo le vivitia me. Eye va se ɖe fifia, ne woxlẽ Mose ƒe seawo la, nutsyɔnu gatsyɔ woƒe mo kokoko. Ke gbe si gbe wo dometɔ aɖe trɔ eye wòxɔ Aƒetɔ la, ekema nu si tsyɔ mo nɛ si na be wòle viviti me la ɖena ɖa. Aƒetɔ la ŋutɔe nye gbɔgbɔ si na agbe wo, eye afi si Aƒetɔ la ƒe gbɔgbɔ le ko la, afi mae ablɔɖe le. Ke mí ame siwo katã xɔ Yesu Kristo abe Aƒetɔ ene heɖoa dzi ɖe eŋu la, nutsyɔnu aɖeke mele míaƒe mowo o, eya ta míele abe ahuhɔ̃e si ɖea Aƒetɔ la ƒe keklẽ kple ŋutikɔkɔe fiana la ene. Eye zi ale si Aƒetɔ la si nye gbɔgbɔ la le dɔ wɔm le mía me la, etrɔ mí be míaɖi Kristo le eƒe ŋutikɔkɔe me.